Me leo leo matu tatu fasalonga i lau fionga ni mistao leo ma leo la toi futainga ma le official commission fenga palota ta pa ma fa lau fionga mo sauna. Kaila, thank you. After ilo fionga le fontalai mo le manoa ya fatulo atu le fio lau fionga fatulo atu foi le o ngata mai tai par mia ma lo kapeneta minista lango so ia fai pulo nei to le mota fatulo atu foi le tai ma so tai o le tuangai ia tai na nei so i lai to le mota fatulo atu foi le fionga le autustus le au whainga luenga, ia whapea fo ia ulu am tanga luenga ma palape tonga tu ma otia le malo le onsa. Lau fionga le whongwhitalai e le i tele ni fesili mo le mo am tanga luenga o lo wawaia leo ma whalpui o le tine mu ia whapea fo le ofisa o whainga palota. Lau fionga le fesili ngi ai o le to tele ana fesili tūlanga i Faualo whasaina, a me sea tūlanga leo le aisa. O e sa fesili ngia le tūlanga lea, o sui o le Vaimauga mua, sa lenga mua, a ana numele lua, a li pata i tupa i lunga. Sa fata mua, sa tupa i tea. Ta peho ina fea le taitai o le tuangai, ia ma fale ata numele tasi. Nau fionga tātou te tūwhatasi i tonu o le mota nei. Tau te atu ngalu umalawa le tūlanga lea i le Faualo whasaina. E mesa le aisa ona e hongo ia tūlanga e awhia ia le tangata e tau mawha i le aisa. Mai tau te le mana o fo i tau te tūwhatasi, tau te le mana o e vea whamai nei whawhitau li tonu o Samoa. Mai whaftai, talia ma le whaftai whautuanga, mātunga lunga mai i sui uma, sa sau noa i le mta upune, o lo o nofo matala ho i le mtanga luenga i le tūranga lea i le aisa. E ieina i paenga ho i lea fia o se tala ho i lea i le ngā luenga mtanga luenga o lo whaia, i le tūranga i le aisa. O le I whamaunga le mtanga luenga. I o sofa i tausanga ua tōna i atu, lua lua. E valu ia o sofa inga no sofa ia ni whale mani lao o tangata sa masaunumia i sotura whanole. Ma i o sofa inga umai e valu e sfutasi tasi ma le tolu lua kalama. Na maua mai tausanga lea. E fitu la au marijuana, lua sfut tolu ia fatu marijuana, o i la marijuana, a sfurtasi ia fatu marijuana na maua mai. O la whainga atoa le mo se whainga. I le tausanga i lua tolu. E se fulu tolu o se whainga. E fitu sulu lua tasi ma le tasi o kalama, ia le aisa na maua mai. E afe whase lau 5 la au marijuana. Se lau su 5 la marijuana. E afe whase lau valsu wha ia fatu o le marijuana. O le amtanga o tausanga nei e tasi le o swainga le nāna. Mana maua mai e le tasi le o point o wha kalama o le aisa. E luas fulu valo ia la marijuana. Se lau fas fulu ia fatu marijuana. O le o se wha amaro si loto i le ngā luenga leo. I o whainga umai na i loa le sao ma le leo le sua ngā leo. Ona ai le i whaia se o whainga. E te mana o mia se whaatangana. Mai se li i posta mai tai whaamasino. E whaatangai leo e o se whai se wha leo se tangata. E te taulana e whaamaria ina le whaamasino. O lo i haini mau anoa. E langalango ai le talitonunga. O le whale o le tangata lea o la e iei le aisa. Ma o se tulanga leila lea. O se whainga uma leo ia na halu i whale. Iei ma se whale na asa. Na maua e leo a le aisa o le marijuana. I wha maunga le iei. E ui il tato watunga lunga
foi le solo fa mai o fa mo nga le isa le o fa dia se alu lu ai tau te pole ia le le nga lu nga le tulang ma fu tala le a fu kalama o le 0 o le 0.0 o fa o le kalama stama i mea pe o lo tingi di mal te le o le isa na o le tau o le isa na li poti le wa yene sa masani na se lautala a ua lu se lautala o le foi la fa va ele na to le o fa teleina ya le isa o le mele wa mata na mo le mele mo mai o la to tanu o le sa mai fa ma o le titi la isa le mo le wa lu lunga le tau a o le au fa inga le tasi o le sfurtasi tasi tolulua kalama ia pena o le kuata o le spuntie mo wai o le fits furulua tasi a point tasi o kalama ia pe o le afa o le spuntie mo wai a o le e fa mawina la e ui o le isa le o halunga e lunga le fai numero a o le mele mai tawina o le telea o le marijuana o le ala e telea marijuana le toitono o le tunu mai lango ni tele le finangalo fa ali fionga le taitai o sui ngai fa pe foi sui ya fai pulen fa ali mena tula o le pulen amalo ali fai pul tasi tata tau te fa mo le tula ngale ele ngata ile marijuana a le aisa fo ona amalo si pule anga fa sa fa tapu ele fai pule ya fa tu la intangata mai o lato ala la fanga pe aso tu la fun so so antele ho ile ntanga lu ngalo ai fa mawina ile os fa inga ya le o mata i tu le ya le tu lango la isa ma le le fo el fanga yo inga lato ngalo ma e lo fo i le tu langa ile vai nga fa pitoale vai nga le CIP le fa pitoale me to fa la fa sa ina lato ngalo o le fa tino ino lato tuti o le si tu langa lo fionga sa a fe sa unanga suimal sa il pole nga wele le temile sa le anga le na fanua lua ai fa e fo ile se fa o le tulanga ile fa ilo ile fa ilo atu fo i fa sa la ngantanga do na le anga lo le na fanua lua na tongi le malo Australia le sa se tasio fa business se sa ho fa a fangota to nga va fangota ho fa na tolu ya so o alu sa te mi ato ala sa tonga el malo Australia mo le Australia ia le sale na e fa nga pui el tatu nga sa sa so ani mai ia New Zealand Australia o Canada malo falani mablik sa i foi te mi no mai la to va ai tono tatu nga sa mi so ani mai le nga luenga ele ia la se te mi na fa pe ho ile na le ai ma se va ana e titilo le ile nga tai fa ile fa nga ina o sami a mai fo la fa sain yo tal fia le mo mele tato una fanu e male si a va ala tila fa nga na mai malo sapani fa ta ya Australia mane malo sapani mo nei so sante sai foi sicilia al suyo ale pata tu pai lunga il popole ho le nga tai fa le ile to ale pata ma sol bia po la uma i fa fo ya le aisa ya sa matai tu en tanga lunga mai te na lo le va ale sa fa nga le ia ma fa lo i nga tai fa le pe ta i la tele le mo ina mai se va sa mai fa fona fa wi mai ni wala fa sa ina le tu lang ile no fionga le fong talai o se ta se o se ni no sini le tu ia fa pule mo fa la tanu maltas yo le mo ta vale ho ia tele mo lima le hotel tele ra to speak yo tam fa ya le tulanga le ave ese ya me ya pe amo ya o tata hoi mo me hoi le lo la ile il va ngale ona le fa pa o le tope ki ya moli ai o ese to lo me ile lo en fa fuila ya lo fa nga lo nga tanga lo mo wa ta va le ya ma ave ese ya speaker ma moli ya la ofio sa poto ina ho ele so ia fala tasil tu langa le ai i mo poloka le ia le fai poloka mai wala ia fa tangsia ho ele
on sa yo malu le tunu sa o polokale wala ai mai ta wina I polokaya le a fesili mai se a tonu a fatu tale e tau te o le soltu la fono pito sili ma o lunga I tonu Samoa ele o le faa o lima po isi tu la isi a tele soltu la fono le sauile ile le tio mal TV o le ave ta vale le laisenia ma le ta vale le laisenina o ile le mai temi o le malolonga le te atu e lua pasi na maua ele ai ma se ele o laisenina longa winga lai fa nga pasi ele o sia tu la wele po sa nga le mule le pasi o mele e talia le o to nga ho ya le suimban ile fa tinonga le tute ia fa ise e lo tau sanga to e fa o tu ia sa Ono sa tele mai le tumalo ia toi fa fo ia tu le tumpalo palo to ona ma anu maltas ia le lo fianga suiman o lo fa tatia nei o mali poti al tato komisio su o mali poti ale mot fa fo le poti ale mtanga long o le la tatia nta pule lo marka peneta mo sei lo long ia tato tu la fono mai mot tau te tilo mai tu la fono mo le mo tu la fono fa tontono e tato fa inga palo sa lo stai mi fa o mele bota ia trai tu la fono le Malia la ufionga le mistao lo leoma se totu la ufionga mistao ngalonche pupu lava ia si mele fia fa mamlama ia o le fo sau no manino ia le fionga le mistao le e le tulanga o solinga tula fono pitu silinga mo lunga ia ai tulanga le o le yon laisene ma le la laisene ino ta vale ta tu e termina ila lo tula fono ale RTA ele o ye se tulanga fo ile fa malo sia mai ele RTA ona ele tunu a ko laisene ta vale ia maleanga ia tu e fa fo laisene na pauala le tulanga le ia o lo tu lava ia le nga renga fo ile I malo ia o la to te faile monitoring ia ma silsila to po ia ni ta vale ua le pasia po mang tanga toling lai senge sa ole sa manga le fionga le mista pasia na la verne va tu le ia ele amba se pasinga pasia se pasia ina le LTA ia e al mana tu foi le al tato pulenga le LTA fa pe ole pasia ma se pasilongo wenga o lai ma fo o lai ku le fale pasia peta sa feo ia pasina ile medem tu lai mai fa lavi ia o me foi ai o moli ma e sa o le ia moli na le fa sange ia nga ia kuai pasika vale lengi moli lang moanga lang me makama me fa penga mala ai uma mai lo ia ngo mai foi la ia fa ia la ko o le mela le lo fionga fo trai ia e te talo lava le fionga le mista o leo ia e tu atu lava ia le tato enforcing o kakula fongo e la fionga mala amtanga ren e mau lo fo ia ngisi o faia lava le mele o le faio mori lang moanga la ko headlights e o fo ia I taxi ma pasi o e mo mai la ko sign o le lang mori au lang papa lang me maka o le mela le e mau aku lo nga ia se I lo mal senga e fa malolo mal fa lo fa ftai no aftai ia se tu la me lo fionga le mista lo le tai lo fionga le fong tala tai vo le uso amista sa le le tau no ma la fo tanga ilo le tu la fon e isi fa le tonu le tu la fon ona na pa mela la fa yo le mo o etik ai lo ise me hoile sa fa sala nga hoile a moli atu o fam silonga ai fa ya mo so tu la fon le se ne atu fa yo o maro sa tu pe e sa o le fa pui pe se mta puna pa u le taimio le tu singo tu la fon ala lo tanga in tanga duanga le e tu langa le lo fiong ai le fong talai pe na le te o se la fa mo nga pa no nei va nga na la nga im tanga duanga ia sa le no fiong ai fong talai
Ia, sa meso wa ipe o eso. E fa maru ko sui le kuma. O ye so suafa e na fa diola to fingal. La na sui sa pekia tu le mai lo. Lau fionga e. Olai mau atu, olai sau ngō mai. Ya se tu le mai sui sa fatan muta. La me re te tau. Ai, olai, sau ngō mai na fionga minsta olai. Tau mai foi nei tu malo sa. Au e tūlanga i ole. Lau ngai whātau hoi mei o tūlanga o Faualo whasai na ma. Tūlanga hoi tau leo leo. Ia, se sau no na. Ia, whaftai te lea. Whaftai o leo matua manino ale sau ngā ngala o fionga. E ol mele sa no silingi e fo ia ngā luenga wha leo leo tūlanga na. Tūlanga leo mo suesua ngā le tanga luenga o leo leo. Wa leo no o lo utatonunga e. A whai suesua ngā tanga luenga o leo leo. O nā ngā ile whamasinonga. Ai pei ta iwa u whalongo i ni suesau noanga le mota. E tauna o le mtau butau kapeneta. Ni suesua ngā leo leo ian whai. O te whiafsili lai le whionga minista. Po whiatonua e o le meli poti a suesua ngā le ofisa leo leo i kapeneta. Whai iswhai unga le kapeneta. Ia hatoa ngā ile i whamasinonga. O le ngā whalo. Ia, se tu le mai lo whionga le minsta. Daar ngai visi de sui me safat. Aftai te la fionga pontarai aftai vole. Le sui malu safata no mele momu mo visi. La afai tonga u tu la fono lo menino. Ale le tulanga ho le sempre fi fatano ina il capenetta in tanga luenga mal malo e menino tulanga e lisem tanga luenga ile pena o il tano nga capenetta. Pa ise me atunga luenga. Tu la fono ai le fatino ino o suesuenga ma le whainga o Mulinu'u hoi abe le whamsinonga. O le mena petino le tanga luenga le lo. Lo menino tu la fono le ma le seanga nai ta oto il komsina o le lo. Ma leo uma na whatau toina, sworn officers. E leo lau civil. Ia, so ni atu na il civil pe va pe tu. Ia leo menino le vaenga, aftai lau whionga le minsta. Se tu le mai lau whionga te te le tuanga langa le yelo suafa ilis. Poftalai sa no le minsta i le tulanga o sao. Pulenga mamalu ali mwhai pule. Matawina o le whalongo e le lava ia leo leo. Mai o te whamalo ngā ruenga leo leo. E le vaenga leo na matai o na ave tatu leo leo. E peacekeeping al malo o fatasi. Mai le luafe. E mai o se tulanga tau te lea mo le a oino tatu leo leo i ngā luenga wha peacekeeping. Le ngatu wale nā lava noa e mawhai ai o na otu isi e tatu leo leo ngā lue il malo fatasi e leo leo a mola tu ngā luenga tu mau. A e taimi o tau matawinai. Pi tau aunga tā ia komsino leo leo fo lele. E tulanga ia o le foi e vai pumo mola to i tonu o le atunu le mea le mātou te mtua whautua ina al whataua o amanoia o e tatu le leo e ngā luenga wha peacekeeping al malo whatas se tualalo mo le ngā i luma o le training a tatu le leo. Kai, alo, Tela o fionga hon fitalai mo. Ia se tu le mai. Sa ina taimi. Ia se tu le mai no fionga. Ia le mo me Faualo whasaina ia sa ta ua lau lau. Me le Faualo whasaina le aisa. Mo i toi whaftai hoi le sa noanga na fionga minsta. Ia e wha mo ina hoi wha malo i le komsina manitanga lunga leo leo wa le whaingo fia ngā lunga. Mo me o sa ilinga whapea po ni o sa whainga hoi o sa ili e no whanga. Tino ia vaenga ia. Nā te whanonga tūru saunanga le whionga minsta. Ia tonu o le sao nā e le o matauina se whatupula ia o le aisa. Pea fua i aisa po whalau ina ua maua i sa ilinga leo leo. Ai pe o le vainga lau tele fo i le whaatangata. E pe e whaisi lau kele o le whaafitau. Ni le
whea ngai mai tātou tunu. Wā le hoi ai ni potia mai, ia pe o whaonga hoi nei tamiti. E o e whatau atu le, whalau whasaina le. Wā e pei whoringa mai o le. O le a hoi nei o le mesilia o na mafuanga sini o na pe e whai e tangata mea le. E ne ngata e mo ai mo whalangona po lato hoi, whalangona hoi tūlanga le whaonga inga. E pe o le tupe ale mea le, tau matau atu e fia ai o e whai. Ona e tupe le lei, pe tele tupe mo wai. Ia tonu tasi na tūlanga e sisila i ai le tātou tangarunga leo leo. Ia wā e whai ngofian masalu miestanga ta hoi le wakupe ua. O kere langa, kere whapo se isang se leng, ai le masang iai. Ia pe o tūlanga ia la o fionga e whaftai mo le whamani nonga o vaanga ia. Tai, ia, se tu e mai lau whionga le. Ia malia, lau whionga mi stama whasawi no rotemi. Yang le fisa sa ngole whionga. Mala masa paitea ia, lau whionga swima. Tai. Ia, e mamoli whaftai le mista leo. Mo tamu whainga ni tā aluanga. I le whaititia o le tūranga le wo ia i le whawhitauti. Ia, e pei whon sao nole matu suteitai. Ato no menga le maua mai. These are the statistics. Na ia e pei fua ia i le arurunga ma leo lalo. A leo tato matau te minei. O le asa se oswai ngā leo leo. O leo to asa pe o asola. Ia te lea o marijuana. Pe o tūranga nā. Ia te au ia le whatususanga o le lua lea. Whai ase si onga o tūlanga le leisa. Mai o tūlanga fo le leisa e te mala i titi fo ia. E lewa pe ta share quality o isa uma. E isa se quality, top quality faso solva pena. O lo la tar tununga. E to la iti anga to Samoa e lau te ngafatia le tau le isa top quality isa le sa mai fafu. O te lo fai pe malo manatu pe fa di fo stasiu sui. Lo lava manatu. Lo tununga. O le wa fai to no Samoa isa. Atono isa ele matoa pure. Mai le matua tanguta. A o se ngafatia tangata to. O la lava le quality a la uma faina. Na la to whangaina le isa. Me leo te langa nei fo lau mo mua. Le mentau tua nei. Lo tatununga o le fai tonu nei wai maua i nei me fai ai. Maua i whale talavai ma whale whapena. Fifia tele la tau nei le fai ale mele nei tu sape i tato maile. Tu lou. Tape i tato i whau. O a fo i le maua i le maua o mea ia mai te tasi mai. E le whaasa i Samoa. Mea ia mai whau ai nei. I ma mea ia maua i tonu whadoloa ma whale talavai. Ai sau no nga le ofiso leo i winga le taupuna le temina fe mai ala tu tatu no ele o mau nei ele o fai nei ia na stu lalo lava nanga o leo tatu vai wa i lunga le afianga tu pulanga o tele po tele il fatu tusa le lua i la ofasaina al marwana la ofianga fo vitala wa etele ale ia le marsi anga o limfai pule wa tutongo o ele o limfai pule le to ai e longo fie lava maua no fie au de aisa ia e fai si fanta na maua e le fai fo ila to le tu e no wa fo ila tele fo ringa le tau le aisa pa wa io me na to me io malwan au le network le fa nganga le aisa e o fionga mista ia tu wa tu as to lan to no lavo ina o lea iai tangata o lo lato ngau sia ai sei nei Samoa o lo wata tununga na ana tu watu pena ila o fionga ia malu o le tatum tanga luenga sei sila iai don't go in there you must go in there with an open mind il mta open nei o woni fa pe ele mo nei tu wala no anything is possible tangata nei fail mta open nei they are professionals and they are highly qualified and highly i meta fa technology lau te loa i me umo me ne ois
They are very complicated group of people. And then tu fa pena lo fionga. Ya, o le tau ko le ta vale. Yang tap tan no ifo. Ele fa la ka ko ka no ifo. Ele ka no la ele ku la fong. E impound he ka vale a maua o pa rua onga. O se ku la fong. O le mele te longa le tu. Te tununga fo ele ai manual malo. E taro le lima ia no mana vale. Wa tai binga le fa feo ia la tu ni. E lo te tununga ia la va pa o leo. A fitau ia mal ta vale la sa wala o tu o mala la sa o e mai mori ese ni e ia le pa o leo tu li wa sa ta fil ta vale ma avele o la me tam fai tanga tane wa ra tu wa il tai mi fanga lo ngai le malo sta ma wa sta e lo foi tanga ia tai mi fai la to mi vale ne la va fai tu ai ia lisa tau le fai un pulo il po vo le pa sa sta vale ma mori nei la po nei e fai mai ia mai sia tulanga morina le wai nei ia mo fala le wa mawale finanga lo sui ia mole se tulai mai sui fala tu number 5 o fa sa ino te me lo finga minsta after lo finga ile fon talai ia pe on sit sia fo ia o le si sui o tu na tu foi le finga ile minsta tulanga le Fautuanga le pule ngalim fai pule. E sila e mei e pui paalenga maua mai o lo. A wako hoi leo mako whelo e man makongu. E wha mei leo e le skula. Wako le ango ngā mea le skula fongo. E le ai o wha asai makongu ka ngaka leanga maua e mei e i. O koe whai e le leile o leo o koe e. Wanga wako mako whelo ai. O e whai kanka ia o ese ma ol men lai o. E le ka lia ngu ngai kanka ai aisa ma mai. Whaakaungi me kongu i mai. Wa awhia ia i alum whanau ale. Al makongu. E al mela nga e alofa foi le mtanga loenga leo. E whasangi me foi e li mwhai pule. Ia e pe e oku leo mako whelo ia e mai leanga o le tula fono e o le whanguor kanka. Koe ala le whanguor kanka. Ele kalia ngunge ola wa feke ngai I ku langa me yo ku la fungu ele kalia le kalia ngungu ka ai aisa ai aku le lo fe mai langa ol fanguor ka he has the right to go for no fanguor what right ka kaunga al mena le ke fa ko ngai ele pulenga le mambalu rin fai pule inga inga lu fa ka sima le a ka ko le fa se awala tackle in melia it's getting worse melo drugs. Ia ma le foi o ke angangi ko lo finga o pole le sa o mele le test o ka kai me o truck se me so fai pule ma le fingal bengal malo po nga sa wai pele ia pe o le kunga lo finga male kai palo lo malo aftai sa no lo finga minsta ia se pa melo sa no aftai lo finga fung talai ia pa mania sa tulanga sa no ile sui o fala tasio se tasio sui sa no tulanga sa le lala o fionga le pe hon langa le fionga le tai le tu le ta wo le o le so ta yo le ma pulenga manoli fai pule le ta wo le yo le fai pule ai ta yo se senga la ti tu la fono ile I fanua fa nganu malo si le tu la fono le tu le pulenga le fai pule fanua fa nganu ya se mai loi fanua ia freehold ta se le ti tu la fono ya biol mena tau fa te yo na fa na avel tangata ho ile tata ole por no tata we fengo fieta tu la fon fa te fango fa la no tau fa ta la le ta upuna pa o tu tangata e la la fanua sa loto ya fanua sa loto e tono o la fanga a tu mot se ele va pe fos tulanga pe le se men fa ya au la fa ta no ai tulanga pa pe ai ta won mana tu pa nga luenga mari fa pu mo le ton fa tina ya le isa after mo foto no fionga le ta dia le foto nga I sui wa mo ya tulanga matai tu lo matai tu le tulanga le po fa ina ile isa ona le sa il termina mo le o fa tonga mai Fola awa tu le la fa isa e fa isa o le codeine mo le ephedrine ia peo
Fala aula le mo tonu to ko tin mo le fatrin na tu le pe yesi si o fa ta wo to nga fala aula si le tu le ton le fatrin le fa na mo le fatrin se lo nga e mai se nga tai le se ne a pharmacy a le ko tin la ma fa no ona fa ta mo ho le la fa ta lo banga na le na america le tu nga fa sa american fa ta le ko tin se lo nga fa ta wo se nga tai le fa ta After foi le tai le tuanga ta o ta tulanga le ia ilo leo ia sa faino i o nanga ia le UN o tong faia fa au a ese suinga o le to fa nga ina mai o suinga o pe fa vai le UN o le to fa nga ina tulanga le sa masani no mai le la vanga mai fa foi suinga i tono sa mo o fa pe mai e o ia tunu u ia o la to a patanga wa abele le to mai fa pito e fa to suenga mai fo ile si suenga la wa ye le fa numero e ma fa entity fa numero la fa no ye le pe lima se fulu tanga ta va tu le ile isi atunu ye tau fa si ma wo lungo fa numero le mo tato a lo ton fa le comme si na fa ta non ta opule ma le UN ese me tal fe ngai mo tatou ai fa tai mo fautuang la fionga le fonftala fa tai tele mo la no no fa tai ya alo sa no lo fionga mista te ton fo le u fa mali ni fo finangalo sui malu sa la nga fo inisi i la umtanga lo nga ya le wa tal manino malo a mo le sa noanga ya le fo u fa mali ina finangalo sui malu mauta